nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ya karibu, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ya karibu, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Ni kweli ndugu, tunapitia magumu kabisa, wakati mwingi tunamuomba Mungu lakini hajajibu. Tuache Mungu atuzungushe kwenye njia ndefu, kama wale wana Israeli alivyowazungusha. Ni kweli ndugu, tunapitia magumu kabisa, wakati mwingi tunamuomba Mungu lakini hajajibu. Tuache Mungu atuzungushe kwenye njia